Dekis pangut kidkot jang seng rang ba Catholic kle kenduk lang ha kelumpung shisin chisnem ka baar hamauten ra ha sub district umsat sning ha ka khat saw bat khat santrik unai lor ka bahap ha ka jing pe jing kmi ko sning parish. Yakani kelumpung layatai bat peliu jingmut halor ki kam ki ba ka seng rang ba Catholic nakani ka sub district kalatre bat pendep ha kani ka snem balala. Haga sngi penkut haga khat santarik sngi uble lepen kraw ya keni kesngi da kamas bakhoit belepen menta do Reverend Padar Edward Sten Padar Ben Ram sning parish ubala sneng la kraw bat kerkhu kerdo e kesengrang ba na keni kesap district bakan nangroy bat kiu irat ha kajing syakri jongkai kilong ying long sem bat bantay de kajing eat bat jing buram mar keliang ha pedeng ki para riu khot. Lapen pu pen pieng shu ikani kesngi da kajing shimenta ba shit rem jong kilong kemi ki khun samla bat ki khna rit ki balariam de ki rong babon jat ki baya hap sur bat kajing pernai jong kamariang ha kini ka ayom senrai. Kinong ilam jong sengrang ba ha ki kerdan baper bat ki khot ba shit rem ki lapen kraw ikani kesngi de ki sur jing ruai babang ha ka por mas bakhot. Lapen kot ikajing le niam ha kini kesngi da kajing meni sakramen da Reverend Padar Edward Sten. Uba Steining Nongbri President bat uba Wen Madur General Secretary jong sengrang ba no sning parish kilawan ban penshingan hagani kelumpung haga khat santrik unai lor. Lapen wa ye kelumpung ba ar hagani kesngi de ki jing wai bat jing sha de ki kenhon ne ki snong ki baha apo kani ke sub district bat da ka jing penhiar kendau ya kalama jong sengrang ba Catholic da uba Steining Nongbri. Itu di balale kita kikam kinio hispasha iba bubri berbulung lang menenya keren leti uji su bon sin wong bon sin bangi ni inilah aka gospel tambah kemudian kita bon ni nambut lah sup kata kubut yang dari ladang ngam jeliu ka jimput yu jisu kadai ke jingkula ka bomon ka jimput yu jisu kadai ke jingim ke batamai ka jimput yu jisu kadai kata kaba ni klan ka barem ngin sedang tamai no kumbale Matius kumbale Usakius kumbale ini kadarut ti apostol batul kata dan udah kesiru Yusua udah uba but yang uba lene lede udah uba ba ikading kana unyo sispasha kecilku udah uba IT na kabutaga gospel unyo ya kecil pom judul te umarku suwong katum kading gospel Umarus yaitu hangeba ujisu lalai siapa sedang Kaisaria atau Filipi dan hal di ujisu kapan ites yang kisenran jemu umba kino hikai ki ites yang kena school monthly test lane I exam half yearly exam lane final exam te ujisu uai test ya kisenran jemu ya ki apostol jemu hey toi thuya nga suami ni poe po Kaisaria ba Filipi toi thuya nga Kibreu wa ya jingkeli ka ban kong ma ka jingkeli ka ban kong bo Yesus keli ki kanan apostol jemu kalau ba Kibreu ki ong ma Kibreu ki ong alawai Kibreu ki ong alawai ayun stop ay kita stop ay baklub niyo to ay Nathaniel to ay Simon to om don bala banto ya kata kates om laba om don bala bantuba ya kata kates bakatu yang uwe ubaham start lagi ubaham temen mau ubara belin bansyong ha jaga ban lum khajana o lese uta ude Matius de kiwe kelompok kateng ne mo
ka juthok ong ne pe Yesu kli Ibreu ki ong alaway te kila juba kamun way kita kiduding lang makawahan supang baru way na kibasang pangtam ki Deyu Matius kasawan meski kurang dua jadi di sini berwan uang ba Medeyu Yohanes Baptis nata ukeli saya sawai pat unohor kajara mo dipun bagi unohor kajara yang berbudi Yesu tenta ubah hamstat ulong catat accountant CA ujuba Medeyu Yohanes Baptis Deus Yesu uklam ongi dei like ne uang teh hipat piamuno ukeli saya Yohanes apostol utuba sanglatam to Yohanes uang kini kentil di uang ti tamba kijubat punya coba yang bamelong Yohanes Baptis kiwai pejong Medeyu Elijah nata sakiwai pejong Medeyu doi turupa kamu kidon hadu laiken hun don namar laiken hun kabut khar ya apostol sawut lai sin saw khar sawut yom Medeyu Yohanes Baptis sawut yom Medeyu Elijah sawut yom Medeyu unong itu lupa te ujisu dan kerengakli ni lain senem ngal ai training ni lain senem ngal ai jika ini lain senem bila dia berpas dia kadang lain senem dia kadang asnem master degree kadang senem bila dia bersama kumasa nak kita hidup percaya kulo pintir te Petrus ubah perkataan ya kalau rajong Petrus ubah perkataan ya ketiau rajong Petrus ubah perkataan ya ketiau kasar rajong wong Medeyu yang dia jangan jubab Medeyu Kris dinya kata dia betul ni Petrus wong Medeyu Kris wong Dewa keliyaki pipat hiong alaway Petrus menjawab melang Kris Dewa Yesus menateng ini baru itu halo siapa menjemu Dia hantali setimak bau Yesus layar roh Petrus go Petrus tamane ubate kiwe jong ngatni ki penerkador nga batu Yohanes Baptis kiwe penerkador nga batu Elijah kiwe ki penerkador nga bat kinoi rumah nadukhat saw dukhat pra kakren syapang kajinge bat ikam kain kene kajinge kain kene kakam ujukok upen mau ya kikrisan kajinge kren kikam kalong kabayam kajinge kren kikam kamdon jimot kadai ke sisa bon nangi kidai kibal long kristan haka percaya baru kawai nidon kumba lai billion mut di kristan Henry kalau mut na kita ki 10 billion lai billion kiba im hakikam kiba peni kajinge hakikam tak kadau menta ngibun ka nambar ngiduna ka quantity lai billion ka quality ba tip kanumut di habari le chiyo ni le tit ya kijan ni le tit ya kikiu mentale kelas yang rupa pilih tit kali tidak kali kadno ka horsepower jo mereka kali kadno ka cikran ke juga pilih tit mobile bar hoy ke mobile not pikli kadno jini ram mereka mobile kadno ka cikran ke juga kadno pixel ka kamera kadon
Pikili kini details bantit ya ka quality juga. Himlek ayat tuwai ai kisai pikwa bantit ya ka babatan. Mo kata ni on ka quality. Te hakadini Kristen jumiro. Barokot lakwa yani bandong ki Kristen ki badon ka quality jong Kris. Ka quality jong Jisu, ka quality jong Maria, ka quality jong Joseph, ka quality jong Kiriukot, ka quality ka bakabalang kahikay, ka ayat ini, ki sakramen, ki pelbhaya ka quality juni, ki jihikay jong kabalang, ki pelbhaya ka quality juni, tanpa ni don kam ban kitya ni don kam ban penupor ibadon kasap kapong kadur kada kejome omdei kan kejom adam handai andrei kadur kasap kapong jome kadur play ki ko kan kajinglong play ki ko kan te dang bagi dei tang ki beri buruna ide kan ki beri patlot andrei hakajing telot kejung ki ko kan to kata mame ki to kene ki jome ki kenang makin kelain nama kubame om klem manga film la balai de ko kan dokne kati jume seki wala da kide ki patlot wala da kide ki paswai wala da kide ki baduk ki bakerdu wala da kide ki papang ki besitom wala da kide ki besyaban beng pun na kide ki kisah keren beng kisah keren ko kila trei sitom hatu kata-kata berpendam ki papam ki tadi ki ko kasem ki kaing ka riam ka beng juki kon juk kurim ku juki Henry kidang sya pentiu kidang sya keren beng kidang sya be leging kidang sya keno kebun hukum Henry ko penrat wanam ailat bakane kidang sya keren beng kidang sya keren ko kidang sya pentiu kan penjengai